Postoji zaista mnogo dobrih svetskih youtubera koji zaslužuju da se nađu u ovom klipu, a mi ćemo u prvom delu nabrati samo neke. Zato ostanite sa nama i poslušajte šta imamo za reći o najboljim svetskim youtuberima. Prvi na redu je naravno PewDiePie, najpopularniji youtuber sveta. Snima gaming, mada se na njegovom kanalu može naći i po koji vlog. Glupo je pričati o kvalitetu kanala kada je on iznad klase, zato i broji toliko subova. A sama pomisao da zarađuje preko $15.000 na dan je fantastična. How's it going? I can't believe it. Oni dobijaju šamare umjesto vas, također i poljupce. Na vama je samo da uživate i da se divite kraljevima, jer oni to i jesu. Ako vas zanima kako smuvati devojku, poljubiti bilo koga, uzeti bilo koji broj ili naipak dobiti šamar, ovo je kanal za vas. I just wanted to get your number. What? So I thought you're attractive. I'll call you later. See ya. Da li ste nekada razmišljali da postanete režiser? Ovaj čovjek definitivno jeste, zato je napravio ovaj kanal. Prepun dobrih akcija i efekata. Ako vam ovi takozvani short videi nisu bili dovoljni, na istoimenom kanalu možete naći seriju koja se emitovala na televiziji. Video Game High School. Pričali smo o gamingu, zavođenju, efektima, a još nismo o kralju vloga. Velikom Stevu. On ima sposobnost da vas nasmeje kada to ne želite. Iako ima oko 5 miliona subscribera, zaslužuje mnogo više. Mada postići toliki broj pretplatnika sa samo 25 videa, morate priznati, čudo. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. Da li ste se nekada zapitali ko je sposobniji, žene ili muškarci? Ako jeste, na ovom kanalu ćete dobiti odgovor. Originalan naziv, kao i klipovi, kanal koji jednostavno ne smete propustiti. Wake up! Ovo je tek prvi deo najboljim svetskim youtuberima, bit će ih još. Svoje predloge za najbolje svetske youtubere šaljite u inbox stranice, čiji se link nalazi dole u opisu. I ko zna, možda se baš vaše ime pojavi u klipu. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!